Panalakaran na rin eksperto, lakwas na rin health leaders na safe at epektibo na rin bakuna ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pasibayo dang sinigurado ring health leaders at ring advocates na safe at effective la ring bakuna kinggena pa na 26th Annual Philippine Immunization Conference ketiking syudad ning San Fernando. King temang advancing access to novel vaccines for a healthier Philippines, pisabyan king conference, ring challenges o ring hamon, king pamagpakilala at pamangamit kareng bayu at modernong bakuna king bansa. King panel discussion na breaking barriers, challenges, and solutions in the adoption of innovative vaccines. Pisabyan da ring eksperto ring paralan. Bang apasik na nga ning access, logistics, ating tiwala ning publiko kareng programang pang-immunization. Kabilang kareng manimunang talagpagsalita, dina Dr. Maria Rose Capeding, Dr. Josefina Cruz at Dr. Lulu Bravo ning Philippine Foundation for Vaccination o PFB. Adinikdik ingulaga ning pamagisan metong ning gobyerno, reng professional king medisina, bang apanatili ing kumpiyansa king bakuna. Ing forum, meging matagumpay king pamagisan metong ning PFB at Takeda Healthcare Philippines, pasibayo yang magpatibe king karelang kapag nasa na isuluging patas a access king bakuna. Pasiknangan la rin programang pang-immunization at protektan la rin Pilipino laban kareng bayong makayawang sakit. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.